along official language ke ponji aphan song trokatum lamdon ke chitok central government state government kan lamdon ke chitok abu 3.2 lapen 3.4 hala sa close thing pen si associate pen official language basa putha se pini student organization ke doan karbilu wacher song pri tumta dolo lapen ke KSU lapen akapre student organization tumta do lapen ke Karbi Cultural Society KCS pen jenglok Karbi lamya damai lapen ke abarim ACM joson de pen jenglok mujarian set tumak hai tumta dolo lapen ke Karbi autonomous council ninglong kamnang kem lapen MEC khai tumta dolo MLA ke hai mida singleng pen jenglok no singrang pen MLA tumanda do gian lo lapen ke official Karbi autonomous council declare abang puang pitum datu si ini cek roi sarlo laben song trop lamdon ke cetok atum hala tumanda dulu cek roi sar si official language ke Karbi language si pemanang po laben associate language ke non ke all India all Assam ke Thomet Assamese Boro laben ke Bengali lasi Karbi alam dami associate language ola samang kanganuan ke associate language si doglong nang po positif ni cerai lo ben song ke do ana tumta abari ma CM pen cenglok song ke do an tumta pini cekroi sar si pini bangge di pon lo la pen ni tum Karbi autonomous council ta 3.2 la pen 3.4 ateng pen ni tum EC pen equivalent po la pen state government pa thailong te la ke prabjin pen chunik po border mati to honorable chief minister kole je land belong to under Karbi autonomous council. Karbi autonomous council decision is the final decision. Okay, Karbi autonomous council jurisdiction heitu ami jiman kini dol সংগঠন আছে আৰু লগতে পলিটিক্যাল পার্টি আছে আমি আলাপ আলোচনা কৰি এইটো আমি সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিম আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰক ক'লে যে Karbi autonomous council লগত আলাপ আলোচনা কৰি এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব অৰ্থাৎ 10খন 8খন বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব বুলি যিটো ৰাজ্য চৰকাৰে সেইটো আমি Karbi autonomous councilৰ পৰা